साइकल प्रयोग अप्पोकेत व ग्वाहाली संकलन यागु उद्देश्य देदस कुराय आयोजना ज्यावै चंगुली थुक्सी चिनपेकगु संस्करणीय यात्रा शनिबार जुगुदु यलया मंगल सुरुचुगु कोराया सुरुवात यल महानगरपालिका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन यानादिगु ख सोनिगाई थिथि थाय सचिव पिगु किलोमिटर दूरी यात्रा याना कोरा यलय नागबाले कोचाको गुखा साइकल यात्रा पेदोन मल्याक्क साइकल यात्री सहभागी जुगु कुशाखलक थागुतु दस 45 मा सेट गर्छ रे डोजर ट्याक्सी प्लान गरेर वहाँ नवाबले 24 वटा चाहिँ सडक यो ज्यादा त 22 वटा नियम माउला लगा 22 वटा हो लिपाङ्गु इले चाहिलिगु संस्कृतिको विकास जुसेनी साइकल यात्रा आकर्षण अपोगुदु